by'ukuri birazwi ko ubwikorezi bwo mu kirere ari bwo butekanye kandi bwizewe, kubera yuko ari bwo bufite ijanisha ritoya ry'impanuka ugereranyije n'ubundi bwoko bw'ubwikorezi. Twavuga nk'ubwikorezi bwo ku butaka, ubwikorezi bwo mu mazi cyangwa se ubwa gari ya moshi. Ariko nubwo bimeze bityo, mu isi hagiye habaho impanuka z'ubwikorezi bwo mu kirere, nuko zigira uruhare mu mpfu z'abantu batabarika. Tugiye kurebera hamwe impanuka zatewe n'indege maze zikagira uruhare mu kwica abantu benshi cyane. Turareba impanuka 10 zabayeho mu myaka yashize, turebe n'impamvu yateye izo mpanuka. Iyi ni Cano mu Rwanda Shyaka Siriyake, mbahaye ikaze. Nyuma y'iminsi igera kuri 17, indege ya Malaysia Airlines yari ifite kode y'urugendo MH370 yari iburiwe irengero. Byamaze kumenyekana ko yakoze impanuka igwa mu nyanja y'Ubuhinde. Abantu bagera kuri 239 bose bari bayirimo bahaburiye ubuzima, nk'uko byasohotse mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisitiri w'Intebe wa Malaysia. Nyuma y'iyi mpanuka twabashakishirije impanuka z'indege zabayeho mu mateka zikaba zarahitanye abantu benshi. Dusubiye inyuma mu mateka y'impanuka z'indege, impanuka ya mbere y'indege yabayeho mu mwaka w'1908 hari ku itariki ya 17 Nzeri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba yarabereye muri Fort Meyer ho muri Leta ya Virginia. Muri iyi mpanuka haguyemo umugenzi umwe n'uwari ushinzwe kuyobora indege, Thomas Selfridge, ndetse n'umupilote wayo arakomereka. Dore rero impanuka 10 za mbere zaguyemo abantu benshi. Impanuka ya mbere ni impanuka y'indege y'i Tenerife. Iyi mpanuka yaje no guhabwa izina ry'amakuba y'i Tenerife cyangwa se Tenerife disaster. Yabaye mu mwaka w'1977 ku itariki ya 27 Werurwe, ibera ku kibuga cy'indege cya Los Rodeos giherereye ku birwa bya Tenerife mu gihugu cya Espagne. Iyi mpanuka niyo ya mbere kugeza ubu mu mateka y'impanuka z'indege yaguyemo abantu benshi, dore ko abagenzi bagera kuri 583 bose bari mu ndege y'ikigo cy'Ubuholandi gikora ingendo zo mu kirere KLM yo mu bwoko bwa Boeing 747 yagwaga ku kibuga cy'indege cya Los Rodeos Airport giherereye mu birwa bya Tenerife. Iyi ndege yaguye kuri iki kibuga mu buryo butunguranye maze igongana n'indi ndege ya Panam 747 zose zirashwanyagurika. Iyi ndege ya KLM nta mugenzi n'umwe wigeze ayirokokamo, ariko 61 mu bagenzi bari mu ya 396 bari mu ndege ya Panam nibo babashije kurokoka. Impamvu zateye impanuka zirimo kwibeshya mu itumanaho hagati y'abayoboraga iyi ndege ndetse n'umupilote, hakiyongeraho no kuba ku kibuga hari igihu cyinshi cyatumye umupilote atabasha kubona iyi ndege ya Panam yagonze. Impanuka ya kabiri ni impanuka y'indege ya Japan Airlines 123 tariki ya 12 Kanama umwaka w'1985. Indege y'ikigo cy'Ubuyapani cy'ingendo zo mu kirere cya Japan Airlines ari ifite kode y'urugendo 123 yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Tokyo yerekeza ku kibuga cy'indege cya Osaka. Aho yageze mu kirere nyuma y'iminota 12 ihagurutse yagize ikibazo cya tekinike. Imaze iminota 32 mu kirere yaje kugwa mu gikombe cy'umusozi wa Takimagahara, ni mu gace ka Ueno ko mu ntara ya Guna, hakaba ari ku birometero 1000 uvuye ku murwa mukuru w'Ubuyapani Tokyo. Iyi ndege yari itwaye abagenzi bagera kuri 509, yarimo kandi abakozi b'indege bagera kuri 15, bose hamwe bakaba 524. Harokotse abantu 4 gusa, abagera kuri 520 bahasiga ubuzima. Aba 4 barokotse bakaba bari abagenzi gusa, hakaba nta mukozi n'umwe wo mu ndege warokotse. Iyi mpanuka niyo ya mbere yakozwe n'indege imwe. Iya mbere yatewe n'igongana ry'indege ebyiri yaguyemo abantu benshi mu mateka, ikaba n'impanuka ya kabiri yaguyemo abantu benshi nyuma y'impanuka y'indege y'i Tenerife. Impanuka ya gatatu ni impanuka y'Chariki Dadri yabaye ku itariki 12 Ugushyingo umwaka w'1996 mu kirere cyo hejuru y'agace ka Chariki Dadri gaherereye mu burengerazuba bwa New Delhi, aho ni mu Buhinde. Indege ya kabiri arizo indege yo mu bwoko bwa Boeing 747
yakoreraga ikigo cy'ingendo zo mu kirere cya Arabia Saudite yavaga i Doha muri Arabia yerekeza i New Delhi yagonganye n'indege y'ikigo cy'ingendo zo mu kirere cya Kazakhstan nayo yavaga muri Kazakhstan yerekeza i New Delhi mu Buhinde, maze abantu bagera kuri 349 bose bari mu ndege zombi barimo abagenzi n'abakozi bazo bahasiga ubuzima. Iyi mpanuka niyo ya mbere y'indege zagonganiye mu kirere yaguyemo abantu benshi, ikaba ari iya gatatu yaguyemo abantu benshi ku isi. Impamvu zigongana ry'izi ndege yatewe n'ikosa ryo kwibeshya ku mupilote wari utwaye indege ya Kazakhstan, ubwo zose zashakaga kumanukira rimwe ku kibuga cya New Delhi zikaza kugonganira mu kirere. Impanuka ya kane ni impanuka y'indege ya Turkish Airlines 981. Hari ku itariki ya 3 Werurwe umwaka w'1974 ubwo indege yo mu bwoko bwa DC-10 yakoreraga ikigo cy'ingendo zo mu kirere cya Turukiya ifite kode y'urugendo 981 yagiraga ikibazo cy'ifungwa ry'urugi rw'ahabikwa imitwaro bigateza kwangirika insinga z'imbere, byatumye itumurongo iza kugwa mu ishyamba rya Ermenonville naho ni mu Bufaransa. Iyi ndege yari ihagurutse ku kibuga cya Yeskoy International Airport cyo mu mujyi wa Istanbul muri Turukiya yerekeza mu mujyi wa Londres mu Bwongereza. Yaje kugira ikibazo cyo gufunga urugi rw'ahabikwa imitwaro, byaje guteza ikibazo cyo kwangirika kw'insinga z'imbere mu ndege. Ibi byaje gutuma iyi ndege itumurongo iza kugwa igeze mu mashyamba ya Ermenonville ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Abantu bagera kuri 346 bose barimo abagenzi 335 n'abakozi bo muri iyi ndege 11 bahasize ubuzima. Impanuka ya gatanu ni impanuka y'indege ya Air India 182. Indege yo mu bwoko bwa Boeing 747 237B yakoreraga ikigo cy'ingendo zo mu kirere cy'Ubuhinde yari ifite kode y'urugendo 182, yari ihagurutse ku kibuga cy'i Montreal muri Canada yerekeza i New Delhi mu Buhinde tariki ya 23 Kamena umwaka w'1985. Yaje kugabwaho igitero cy'igisasu cyayiturikirije mu kirere cyo hejuru y'inyanja ya Atlantika ku ruhande rwa Ireland ku mutumburuko w'ibirometero 9 na metero 400. Ibisigazwa byayo bigwa muri iyi nyanja maze abantu bose bari bayirimo uko ari 329 bahasiga ubuzima. Impanuka ya gatandatu ni impanuka y'indege ya Saudiya 163. Indege yo mu bwoko bwa Lockheed Air 1011-200 Freestar yakoreraga ikigo cy'ingendo zo mu kirere cya Arabia Saudite tariki ya 19 Kanama mwaka w'1980 yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Riyadh muri Pakistan yerekeza i Jeddah muri Arabia Saudite. Yaje gufatwa n'umuriro ikimara guhaguruka ku kibuga cy'indege, iza gusaba guhita yongera ikagaruka ku kibuga cya Riyadh, ariko ntiyagera hasi amahoro dore ko yahise ikongokera mu kirere itaragera hasi, maze abantu bagera kuri 301 bari bayirimo harimo abagenzi 287 n'abakozi bayo 14 bahasiga ubuzima. Indege yagiriye isanganya mu kirere ku mwanya wa 7 twavuga igitero cyagabwe ku ndege ya Iran Air 655 tariki ya 3 Nyakanga mu mwaka w'1988. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye igitero cy'igisasu cya misile ku ndege yari itwaye abagenzi b'abasivile yakoreraga ikigo cya Iran gikora ingendo zo mu kirere yavaga i Tehran yerekeza i Dubai, maze abantu bose bari muri iyo ndege uko ari 290 barimo abakozi 16 bo mu ndege bahasiga ubuzima. Iyi mpanuka niyo ya mbere y'indege yaguyemo abana benshi dore ko abana bari 66 bose abantu bose bari bayirimo bahasize ubuzima. Ku mwanya wa 8 turahasanga impanuka y'indege y'igisirikare cyo mu kirere cya Iran yo mu mwaka w'ibihumbi 2003 tariki ya 19 Gashyantare 2003. Indege y'igisirikare cyo mu kirere cya Iran izi ku izina rya Ilyushin 276 yaguye mu misozi ya Kerman muri Iran ubwo yavaga i Zehedan yerekeza i Kerman. Abantu bari bayirimo bose bari abasirikare b'igisirikare gishinzwe kurinda itegeko rya Kisilamu muri Iran bagera kuri 275. Aba bose bayiguyemo. Impanuka y'iyi ndege bivugwa ko yatewe n'umuyaga mwinshi yahuye nawo mu kirere maze ugatuma itumanaho n'abayiyoboraga, yaje guta umurongo igwa muri iyi misozi.
Ku mwanya wa 9 turahasanga impanuka y'indege ya America Airlines 191. Indege y'ikigo cy'abanyamerika cy'ingendo zo mu kirere yari ifite kode y'urugendo 191 ubwo yari ihagurutse ku kibuga cya O'Hare mu mujyi wa Chicago yerekeje mu mujyi wa Los Angeles tariki ya 25 Gicurasi mwaka w'1979. Yaje guhanuka nyuma y'uko ihagurutse kuri iki kibuga. Iyi mpanuka niyo ya mbere yaguyemo abantu benshi mu mateka y'impanuka z'indege zabereye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko yaguyemo abantu bagera kuri 273 barimo abagenzi 258 n'abakozi bo mu ndege 13 ndetse n'abantu babiri yasanze hasi. Uretse ababitabye Imana, abantu 5 bari hasi aho yaguye barakomeretse. Nyuma y'iperereza byaje kugaragara ko iyi mpanuka yatewe n'ibibazo iyi ndege yari ifite muri moteri, bituma umurongo wayo itangira kwikaraga mu kirere. Ku mwanya wa 10 ari nawo wa nyuma turahasanga impanuka y'indege ya Panama 103. Indege ya Panama yari ifite kode y'urugendo 103 yari ihagurutse i Frankfurt mu Budage yerekeza i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje kugabwaho igitero cy'igisasu n'ibyihebe tariki ya 21 Ukuboza umwaka w'1988 ubwo yari igeze mu gihugu cya Ecosse. Iki gitero cyaguyemo abantu bagera kuri 270 barimo abagenzi 234, abakozi bo muri iyi ndege 16 n'abantu 11 yasanze hasi. Iki gitero cyaje gushinjwa igihugu cya Libya, ndetse mu mwaka wa 2003 perezida wa Libya Muammar Gaddafi aza kwemera ko ari we wari inyuma y'iki gitero, ndetse yemera no kwishyura indishyi y'akababaro ku bantu baburiye ababo muri iyi mpanuka. Nshuti bakunzi baca no mu Rwanda Shyaka Siriyake, tubashimiye ko mwari mudukurikiye. Muduhe komenti y'icyo mwifuza ko twazabakoreraho ikiganiro.